Шабашкарда халық дружин негізен республика конкурсы ертірі. Әлем презервін премер спор шкулин жету бішірешвізі. Ерге хуралачызіне пұлышаған зенмен пілмелі Екатерина Фомина қалазы қыдардады. Полиция редары жаганзине везем хайзен ерегебе болжаще. Әйше ява платейші дружинниксем. Хуралдада на чухне темінде сіксе духма бұлдарад. Шағынба сакунзенеде медицина болыжыве помада білмелі. Конкурсра дружинниксене пұрген лендеріслеші. Ебір күнда чемалдан тест тұрымыр, хышын премеш полужу тума врентріміре бір, қалі тікмеге едіп. Хышын наклон тумала болады. Ебі тұршадып бұрын перемет ежінна, часты етені бе. Физкультурба дуслы бұлны шре уйрымақ керлешавны май дружинниксен ГТО нормизене бұрнышлама девре. Тыршыне секреш турник шинче турдынчеш чупреш келетке пишеліх негдар треш. Республика конкурсынче чилай хизем дубышреш. Пурдевізем район шайынче шиндерюжи яда девишня. Дружинниксен рединче церли профессии шиннызем. Комсомольский районинчен щитня Алена Николаева – предприниматель. Хайнишне тузабыны беберлех валтвата мышчул ерге хуралинче драть. Полицизем беберле дежурит туваппыр. Пере хамра дежурство на 90 хамра участок парашы каждый день. Ша участок рая бер дежурит туваппыр. Районда я беберемыш бүрінде жындым. Конкурсра шалынбады мана соревнование жеш. Хали бе тухрым правовые науки берге экзаменден. Мана шымылбек түйінже, үйдузем, мүжіндезене буланы законзене. Кашне дружинниган пірремеш медицина пулыш веде пама білмелі. Конкурса худшынаган сенчен шакна шире бейтреш. Шинна мілешілныне манекен шинче кадартмалла бульча. Хошчухне кашнеші кон шутра шавнамай шухалсы гайманны терес пулышу күне білдерішлі тереш тюрезем. Конкурса юстиция чесень подшалых службебе шалдеш сень министерстве пиллик мышхут ергелере. Халі чывашин речи ремулда халых дружины. Пилик шире яхын шинунда. Ергеліге сыхласы візем пызык тюбе хывайшы шавнамай церлі енлин хавхаландарма тырыжашы дружинниксене. Конкурс рамала духаганзине парнезембе диплом сем бачиш. Чилая халых дружинниги яда едерне районинчи Николай Шихмачев тивишре. Чувашингларм вали Екатерина Фомина, Михаил Нагоркин, Виктор Степанов.